Dvojica ministara sastala su se u Pentagonu. Pozvali su Sjevernu Koreju da povuče gotovo 10.000 svojih vojnika iz Rusije. Austin je upozorio na to da će se sjevernokorejske trupe pridružiti borbi Rusije protiv Ukrajine. Oni to rade zato što je Putin izgubio mnogo vojnika. I znate, ima izbor ili da pozove druge da mu pomognu ili da vrši mobilizaciju unutar Rusije. Ali on to ne želi jer će ljudi u Rusiji tada početi shvatati razmjere njegovih gubitaka. Kim Jong-un nije oklijevao žrtvovati svoje mlade ljude i trupe. Vjerujem da su takve aktivnosti ratni zločin. Sjedinjene Američke Države navode da se mali broj sjevernokorejskih trupa već nalazi u ruskoj oblasti Kursk, koja je od avgusta pod kontrolom ukrajinskih snaga. Ako se sjevernokorejski vojnici bore zajedno s ruskim u ovom sukobu, ukrajinski vojnici imaju pravo da se brane, a to će učiniti oružjem koje smo im osigurali mi i drugi. Neki analitičari kažu da trupe Pjongjanga predstavljaju eskalaciju sukoba, ali njihovo raspoređivanje možda neće značajno ojačati rusku poziciju. Slično situaciji kada je Sjeverna Koreja osigurala artiljeriju, jednostavno je pružila Rusiji više od onoga što je već imala. I da budemo jasni, to je važno, ali ne mijenja kvalitativno sposobnost Rusije da se bori, već samo održava postojeće stanje. Ministar odbrane Južne Koreje kazao je novinarima kako će Sjeverna Koreja najvjerovatnije tražiti nuklearno oružje i tehnologiju interkontinentalnih balističkih projektila u zamjenu za trupe, stvarajući sigurnosne prijetnje na poluostrvu i širom svijeta. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja održale su jučer zajedničke vojne vježbe kako bi demonstrirale ono što dvije nacije nazivaju predanošću jake odbrane.